The Forest. Soroba Films na Gaheza Simba tubatayo. Cyara cyane. In 1995, muri 1995 according to the history of Congo, tugende ku mateka muri there Congo was a forest habaga ishyamba called Jigijaga Aloto. bitaga Jigijaga Aloto. Hey! Soroba dialect. People they used to call many names. Iryo shyamba abantu baryitaga amazina menshi. Otolo, Osontolo, Tolana Yetelo, Tunana Entelo, Jonirika. Zoto. Others they think many things. Abandi bagatekereza byinshi kuri iryo shyamba. Pamagambo. Whereby the grand and grandfather Ariko abakurambere b'Abanyarwanda call it Walumbe na Lingoto. bakundaga kuryita Walombe na Lingoto. Hey! Shyamba. Very many people they used to think that as long as you go to that forest, you come out with the richest. Hari abantu bajyaga batekereza kuko ugiye muri iryo shyamba usohokana mu butunzi. By the soonest, they come out without heads. Ariko abajyaga muri iryo shyamba kenshi bavagamo nta mitwe bafite. They come out without legs. Bakagaruka nta maguru. They come out without the private parts. Bakagaruka nta n'ibice by'imyanya y'ibanga bafite. Because in the forest, Kubera ko muri iryo shyamba there was many things. habagamo ibintu byinshi. Hey! By the security of the forest was there. Mu by'ukuri iryo shyamba ryabaga rifite umutekano waryo bwite. And beings, they never feared anything. Gusa nk'uko abantu mubazi buriya nta kintu tujya dutinya na kimwe. But as long as the monster was there, Gusa mu gihe iryo shyamba rikirimo iyo but nyamaswa, to clear everything, iyo nyamaswa izakora igishoboka icyo ari cyo cyose iryo shyamba rigume nta kintu kiribangamira. Pamagambo. the name of the monster was called Muzi iyo nyamaswa bayitaga ngo iki? Soloba Adogato Alemba. Soroba Adugato Ademba. That's how the story is of Congo. Iyo niyo nkuru yo muri Kongo. Pamagambo. Tangire hakuno mu ishyamba. Iryo shyamba hari abari kurigendamo. Ni umwana w'umukobwa n'umusore. Bunduki Studios, Gaheza Simba, abashima amafaranga Rujama Phone Shop. Sibyo? Hakuno harimo bazenguruka mu ishyamba n'iki? To. I like this place. Mwana kiri shyamba ndikunze. It's beautiful. Pega ukuntu ari heza we. I should take some pictures. Ubundi sinakabe undi gufata utuntu tw'udufoto n'iki? Yes. Hey! Hakuno so gufata utuntu tw'udufoto na filime witonze. Uyu nawe yikomereza ibye. Bari kumwe uwa babiri barimo batembera gake gake mu ishyamba. Gusa twumvishije inkuru batangiye batubwira iri shyamba ngo hari ikintu kirimo kitajya gishaka umuntu ushaka kuza kuribangamira. Nimba ari iki? Hey! Hakuno uyu ko afata uduselfie umukobwa bari bari kumwe akomeza imbere. Komeza ibye yarimo agenda. Niba agenda yumva amashwi sinzi. Rebe. Iyi! Yumva amajwi ari gusakuza. Mwibuka ari umusore bari bari kumwe uyakomeje imbere gato umusore asigara inyuma. Mwibuke muri iri shyamba twumvishe ngo hari inyamaswa ibamo yitwa Soroba. Tangira guhamagara. Hey! Hamagara. Bari babiri umwe asigaye gato uyatangira kumva urusaku. Dore karasubira inyuma kitaraganya ajya kureba uwo bari kumwe bimeze gute wagwani sinzi n'iki kugera hano uwo bari kumwe ntawe uhari. Hasigaye telefone. Hasigaye telefone. Nyagasani uwo bari kumwe agiye ishyamba araniwe. Tangira guhamagara. Tangira guhamagara. Kwayagamagaye cyamukuruye cyuzuye amaraso cyakuruye. Kabwari cyatangiye kimukurura kimucana. The Forest in episode 1. Kora subscribe kuri YouTube channel yitwa Soroba Films. Ubundi tujye turya show muruko bikunze tubatamo umufiririzo. Ubundi mwasenze Imana mu buriki. Rebe kumbi muri iryo shyamba. Muri iryo shyamba hari urimo kwasa. Hari urimo kwasa. Rebe urimo kwasa. Yifurebye gutyo to. Rimarasa. Bo ibintu by'imikara. Kumbi muri iryo shyamba ko ari kwasa tangira kumva. Tangira kumva byinjiye mu ishyamba. Byinjiye mu ishyamba. Ibintu by'ibikweto. Cyose. Hey! Byinjiye mu ishyamba. Byumva ko yakabyumvishe. Ciao. Hey! Ciao. Nishokaye gake gake cice mu gace. Kumbi
mu ishyamba suri urimo wenyine do. Hari undi uri hano uri kumedita nawe wifurebye ibintu by'imikara tsiriri kuzuba nk'iri ngiro wifurebye ibintu by'imikara gutya wagwan sinzi mwe murebe filime ushaka kumenya ibintu byose filime ukazamenya wagwani kora subscribe aho hasi kuri Soroba Films. Hakuno uwavuyeyo uwo twabonaga yasa yavuye ahita aterura uwari urimo meditano sinzi n'iki byose ahita amwikorera gake gake bucice mu gace do. Yumvishije ari abinjira mu ishyamba, yumvishije ari abinjira mu ishyamba n'imacungacunga ibyo yari afite byose ajugunya ibintu by'inkota n'amashoka caho. Urebe caho mu ishyamba gake gake bucice. Hey, gake mu ishyamba bisa nkaho nimba ari umwana kuko ndi kubona kuna ari kumutwara n'uburyo ari kumwikoreramo bisa nkaho ari umwana tu. Kumbe abinjiye mu ishyamba bari abasirikare si umwe si babiri si batatu si bane tu. Hey, rebe mu ishyamba bari kugenda mu ishyamba, bari kugenda mu ishyamba sirikare kugera hano ishyamba bari kugendamo nimba bazi kirimo to. Hey, Fandi we kira tugire bataragira cirgiriya hakurya we nawe sasa mwe mucariya urumva muce hose mbabone mugenda sasa we nanje twe turaca hakuno kandi twagiye Fandi timiza abakomando tuzumva neza cyane 5 kuri 5 turi muri ya mashyamba rya shyamba ryo muri Kongo. Kumba uri kwirukankana umwana hakuno cyakomeje kwirukanka sasa uyu mwana kubera icyumvisha bari abagabo binjira muri iri shyamba gahita ajya kumwirukankana sinzi. Gera hakuno abakurikira bakurikiye bababonye hakuno uyita yohereza umwana aba barakurikira. Hey, kurikira umugabo gera hano baramubura namwe mucari hakurya mwebwe namwe kandi muze dukomeze tugenda baca ikindi cyerekezo. Iri shyamba barimo twumvishije ngo hari ikintu kiribamo cyitwa Soroba kitajya giheza ngo gishinzwe umutekano w'iri shyamba mu buryo bwose. Sasa hakuno umwana uko yakageze hano filime witonze. Hey, mwibutse gukora subscribe share na comment kandi babikenewe kugira ngo muzabone episode ikurikira faster kugera hano ubohereje hakuno je kureba umwana ari itsimba amuri munsi gato ahinduye amaso yamubona umwana ari itsimba kubw'amahirwe kigabo gicaho. Turacyari muri rya shyamba yo kugera hakuno uwari uri kumwe n'umwana mwibuke batandukanye kugera hano baramufata basirikare barariwe do nta guseka sura niyo do. Hey, rebe baramufite. We vipi? We bite byawe G? Hapa nahitaji mtoto yuko wapi? Umwana dushaka ari he? Mva makambo. Unacheka nini? Uraseka uri guseka icyo mu kigo. Natoka mahali mbali kabisa. Twe twaturutse kure cyane. Ya mtoto hapa, mtoto yuko wapi? Tuje gutwara umwana uri hano uwo mwana ari. Unacheka nini hapa? Kigabo kiraseka. Kufa mwanangu. Uraseka ugiye gupfa umusa. Rubaya kabisa. Shaho ugiye gupfa urupfu bahubwo. Cheka wewe. Uraseka naso ni amugigo. Sema vyote hapa. Raseka. Seka se wageze ku hapa haziwezi kufa. Hapa tutatoka hapa na mtoto. Nibikomeza gutyo urapfa kuko turavana umwana tumujyaye. Uranyumva wowe? Wewe unasema wewe hujui kabisa. Ibyo tuvuga ubyumva muginga we. Shamba wa nini? Unajidanganya sana zaidi. Mwe nako muzi ibintu muri gukora. Umpa amagambo. Sasa mtoto huyu mtombana nguvu sana zaidi. Uyu mwana ni bwo mumushaka. Ntago muzi ibyo mugiye kwikururira. Hey. Mkimgusa kidogo haya majiwe. Mwe mugerageze gato cyane. Gato gusa. Murebe ibintu bigiye kubera ibiti bitasimama. Byose biraza guhaguruka bivuge. Gende juu. Hey. Mugabo nari kubahabura mari kukuna afitemo n'akantu kitera bwoba nimba ari byo koko sinzi. Wakumtwanga shamba hii. Iri shamba murimo. Tena kingine. Mtaraniwa sana zaidi. Ntago muzi ibintu murimo mwebwe. Hayaingia nyinyi. Ni serikali zako zote. N'abasirikare b'iri shyamba n'ibyaryo byose. Naziona hapa.
biraza guhaguruka. Aba basirikare bawe nta n'umwe uri buve hano. Mapani, masikioni, hata macho zitatoka. Nyagasani. Hey! Kingine gizi takuja. Byose birabazira. Byose birabazira. Biri muri iri cyamba mukoze kuri uriya mwana. Nimba ari ibiki? Nanifata. Muri kunyu? Wewe haujui. Tanganya kabisa. Ibyo uvuga shayi wewe. Hapana, mimi Hapa mtoto mimi mpaka nimpate. Turavana umwana tumujyanye mpaka tumubone. Unasikia? Wewe uranyumva wa mujinga we? Nataka huyu jamaa huyu. Uyu muraro uri kubona hano imbere yaje uri kumubona fanda tanga itegeko. Mtoe mapumbu. Ayo mapumbu muyavane. Hupe. Hakuno kumba kana. Kari hejuru hano. Buratse! Do! Cyawe! Uwari! Uri kurinda umwana! Barakubita! Barakubita! Hey! Barakubita! Kura amenyo! Cyawe! Kana hakuno! Kana karanyereye barakumva. Nyagasani. Akana karanyereye barakumva. Umugabo wari ukarinze hakuno bamutayemo. Kanuko kakaje hakuno. Kanuko kakaje hakuno. Kana bari guhiga. Sasa aka kana ubundi kukibaga shaka. Aka kana kageze gate muri iri shyamba. Aka kana bagashaka iki. Ibyo byose kugira ngo ubimenye bisobanukirwe, kora subscribe aho hasi kuri Sonoma Films ubundi tujye turya show. Kenshi gashoboka. Hey! Kana kari hano sinzi ibintu kari gukora, sinzi ibintu karimo we muze sha. Bagabo barakabonye akana. Akana ukara bagabo barakabonye. Gusa umugabo yababwiye ati uwo mwana muramukoraho gato. Ntago muzi ibintu mugiye kwihamagariza mwabagabo mwe. Ntago mubizi. Nyagasani. Hey! Akana! Chay! Kakana bakagafashe! Cyakangutse. Hari cyakangutse. Nyagasani. Gikanguka gifata gashoka. Do! Hey! Cyakangutse. Inkuba zirakubita. Inkuba zirakubita. Inkuba zirakubita ikikangutse. Ikikangutse abasirikare hakuno barikanga. Buri hari ikintu wokinisha. Nicyo tokinisha. Hakuno. Turacyari muri rya shyamba ryo muri Kongo. Inkuba zarakubise. Nyagasani. Hey! Urebe. Kana barakikorera. Kana barakikorera gusa twe tubonye ari ikibyutse. Kibyuka nyishoka. Bagabo bacaho. Bagabo bacaho. Urebe. Aka kana ubundi aba bagabo baragashakira iki? Kakana bakajyanye. Kubera iki bagashatse? Kugira ubwo binjira muri aya mashyamba kandi twumvise hari cyabyutse. Cyabyutse. Dore intoki dozuzuye amaraso. Intoki zuzuye amaraso. Nyagasani. Basirikare uko bari kugenda ntago bazi ko ari ikibyutse. Cyacanye wa mbere barikanga. Cyamucanye kibangutse barikanga. Barikanga mu mashyamba mwe. Barikanze uva gatwengi. Uva gatwengi. Hakuno. Sirikare baciye hakuno. To. Wait for me. Musa ntegereza gato. I'm going for pee. Ndaje ngiye gucurika icupa ho gato ndaje. Kacurika icupa ho gato ndaje. Urebe. Waje gucurika icupa hakuno. Vayo. Aza guha igihugu umugisha. Yaje kubatiza isi hakuno. Ko yakaje kubatiza isi. Uko yakaje mu tuntu twano. Undi na wacaho. Iri shyamba tubonye ari gitangiye kuba ry'urusyorongo syorongo. Uwa mbere kimucanye aho tureba. Mugabo hakuno ni umusirikare. Je gucurika icupa. Isi episode ya mbere. Mwakoze subscribe cyane mutanayikora munabireke ko mutazamenya kumburi gucurika icupa. Silva ngwino gahoro gahoro. Kireshya gutyo. Hey! Ngwino gahoro gahoro. Kimuri inyuma. Zamuri shaka! Zamuri shaka! Kumbishije urusaku! Old. Nyagasaba aduga to Alemba. Hey! Ibyo ngibyo ni inkuru yo muri iryo shyamba. Nyagasani. Bunduki studio nibo bari baduteguriye. Sonoma Films, Gaeza Simba, Rujama Phones Shop. Sibyo? Tuzahure muri episode ya kabiri nta gutinda mu nzira. Once upon